To nangkong dabi ngak men wada man gini ka Republic Day ran baka Run for Democracy daman ga golai bai larti ni kasgi nangkong kublai ye piworo participant wada ye tim mutani kasgi kublai cipon ye ka jingwan yong pi ye wada man gini ka program ni kasgi golai bai larti ye kublai ale ye ka Madam EDC kong diwi lindo kepada yang lang tru I hewo bunda I gani ga surprise ni kasgi ko play sipun kong papila idon lang bani I ko play ala I ko woro ki prolog ki udah wan wa yarap hayato wa gani ga run ni kasgi I ko play kullu mala woro ay I ko lang ni kasgi I play lang tru I wa nang wa Kini ka Republic Day mentugas ki oman go ko po ko ping ko lai bai laranti we go usakan mo anga pi woro tem club di opo menten yo po be ite surprise rite kan te gata kuble chipon Mentangin poi Kajing surprise katangin nga chwa nakalyang kikintay ngan khot ya I ba h dela bain I ya third place dai di happiness power ibasa hasaba muswang ka timing nga I kalong 44.27 seconds. Ako woman category. Kini kalau gajeng kepat ikut winners kita job ini yang sini selesai bagi don kam hasil tidak bini kendu ya I bak first dulu second place ita di Rosie Sana na mukrai yalong ka timing 43:26 banan khot ya I Shri W Natyam ba in I ya I second place. But ibawan baningkong itay di Mary Queen Pale namin skiat ka timing di 42:30 seconds bangan khot ya Ishri L Natyam bain I ya ka prize baka ya ka trophy baka cash prize. Mentang in poi comment category kata ka third place and khot I Shri Namari by insan ka third place dai di Junam Power di Nawapo ka timing di 32.53. Dan khot I sedikit pasal bain I ya second place itai Saint Mickey Kingat iberi sabak muswang ka timing 32.20 seconds. Madam khot I Madam Divi Lindo iberi EDC Volunteer Hills when I inong job tayo ka first place iday dasaman kendat na sabak muswang
The timing 32.16 seconds. Play pun orang.